زۆربەی ئەوان قوتابین لە پشکە ڕۆژنەمەوانی دەرچوونە یانە نەشیینە ببنە ڕۆژنەمەوان و جێخوا دناوە دەستگەن ڕاگەاندنێدا بکەن. قوتابیژی vêyekê ji بۆی nebûna karê praktîkî di nava peymangeh û kolîjan de vedgerîne û her wesa dibêjin. Dezgehên ragihandinê jî bawerî bi van qutabiyan nîne. Peymangeha teknîkî pişka rojnamevanî jî piştevaniya xwe ji boî qutabiyan derdibra. Nebûna emelî, nebûna pratikî ku qutabî biçin kar bikin û ji derve jî nebûna kêmiya dezgehên ragihandinê li Duhokê. Nebaweriya van kesên derçin di nava rojnamê. Dezgehê ragihandinê hezir dikin ku ev lawazin di ragihandinê. Hiç nizanim belê bilakis ev qutabên akademî. Pêşangehek hebî li pişka rojnamevanî Zanka Polîteknîk Duhokê û nûke jî em şiyayîne berhemê xwe pêşkêş bikin. Hindekî hên vî gavê dişin ne her kesekê divê şol bikin. Yê şêt şol bikin dî bixwe şol ket. Yê neşî jî taqeta hindê nîne. قال قطابي من حس كان كاربكن بس او درفتاجي بوانينا يعني او درفتانينا كو هر وكو دزجهت ما حكوميه دزجهت ما طيبتجي يعني جي كارت طيبتجي راغهاندني ممكن مثلا محسوبيه ايوان اجرك بتنكو خلق نايه ورغرتن يعني كاس جهاتي نايه ورغرتن دەمبەرداژی سندیکا ڕۆژنەمەوانان لە باژارە دهۆک نەرینێک جودا هەیە و دبێژە. divêt berî mamostabî rojnamevan jî bî û delîve pitir ji boî wergirtina rojnamevanan hebe. ديف حزي يعني بنا ورقتنا اللي بشكينا ديف نمرت قطبيه فيك يا دي بتر دليفه بروجه مافانا بهدادان لان او روجه مافانا دزغات راغاندني كار بكانو بريك اكاديمي بنا بيغاندن دي بترشن خدمتي كان جبركو براسي كوليجا يعني جي حتى بيمانجا يعني حتى خول يتنوفو درفي ولطي افا دي بنا اجركو بشين چندكي نيشا روجه مافاني دن لبنا بنا اجركو تو روجه مافانا كي بروفيشنال برهم بيني Peymangeha teknîkî pişka rojnamevanî li sala 2009 hatiye damezrandin û zêdetir ji 200 qutabiyan jî derçûyên vê peymangehê ne. Êkem derçûn jî li sala 2010-2011 bû. Lê heya niha derçûyên vî beşî weke pêdivî neşiyayîne karê rojnamevaniyê bikin. Qutabî û peymangeh jî vêyekê ji boî kêmiya dezgehên ragihandinê li bajarê Duhok û nebûna karê praktîkî di nava peymangehê de vedgerînin. Sendîka jî dibêje heza kesî Regire. Abdülsamet Rekani, NRT, Duhok.